Današnju aktualnu temu posvetili smo projekciji dokumentarnog filma Jauk režisera Denisa Cvitićanina, koji je premijerno prikazan 4. jula u bašti Platana u Trebinju. U petak veče održana je premijera dokumentarnog filma Jauk režisera Denisa Cvitićanina, koji govori o porodičnoj tragediji Strahinje Živaka, čija su 2 sina mučenički ubijena u proteklom ratu. Evo, imali smo priliku da vidimo vaš film Mučenici, večeras je premijera filma Jauk. Koja je razlika između ta 2 filma? Pa, razlika je jedino u dužini trajanja. U stvari to je ta mučenička trilogija koja sastoji iz 3 dijela. Dugometražnog dokumentarnog igranog filma koji traje 2 sata i 15 minuta, serije, to je drugi dio trilogije koja se sastoji od 3 jednosatne epizode i ovoga 3. dijela, to je Jauk, koji traje 36 minuta. To je znači ta kompletna mučenička trilogija. Nikakve druge razlike nema, sve su isti kadrovi koji su radili, znači to je to. Je li bilo teže snimati ovaj večerašnji film koji ćemo gledati ili onaj prethodni? Pa mi smo to zajedno u kontinuitetu odjedanput radili. Ovaj film smo u stvari prvi snimili, ovaj Jauk. A onda smo išli da radimo one mučenike. Ovo je bilo jednostavnije za snimiti zato što su 2 ili 3 sagovornika, odnosno 4 sagovornika. Jedino smo u Smederevu snimali brata od gospodina Strahinje Živaka. Radili smo scene streljanja, tu nam je mnogo pomogao MUP, odnosno SUP Trebinje. I inače bi da se zahvalim prije svega ljudima koji su nam jako mnogo pomogli, to je Udruženje logoraša Republike Srpske i Udruženje logoraša regije Trebinje, to je vladika Zakonsko-hercegovački i primorski, njegovo preosveštenstvo episkop Grigorije i kompletna eparhija Zakonsko-hercegovačka, to je Radio televizija Republike Srpske i posebno direktor generalni gospodin Dragan Davidović i to je gospodin Strahinja Živak, bez koga ove trilogije mučeničke ne bi ni bilo. Je li ovaj film preveden na engleski jezik obzirom da bi trebalo da cijeli svijet vidi ovaj film? Ovaj film još nije preveden na engleski. Prevedeni su Mučenici, odnosno film i serija. A ovaj film ćemo da prevedemo. Čim prevedemo, odnosno čim završimo sa prikazivanjem ovog filma, filmovi će krenuti na festivale. Lora je recimo kao integralni dio tih mučenika, odnosno ta prva epizoda, ona je već bila na Zlatnom vitezu u Rusiji, a film je inače prikazivan širom Republike Srpske i Srbije kao i na televizijama i bio i u Danskoj i u Norveškoj, na Norveškoj državnoj televiziji. To je ovaj segment Dretelj, treća epizoda. I na kraju, da li mislite da će ova 2 filma ipak dokazati istinu o stradanju Srba u svijetu? Pa gledajte, da vam kažem, nikad nije kasno, do tog zaključka smo već došli. Ono što je najveća vrijednost ovoga jeste da su sudbine i izjave, autentične izjave ovih ljudi ovjekovečene za sva vremena. Znači više ih niko nikad ne može na nijedan način pobiti. To su autentične izjave tih ljudi, tih svjedoka koji su prošli to što su prošli. Kad neko kroz 200-300 godina uzme ovaj DVD, on će znati kada pogleda šta je to bilo. Međutim, kasnimo u mnogome za nekim drugima, ta njihova propaganda je otišla mnogo dalje, mnogo više i mnogo bolje nego naša. Te priče su mnogo zastupljenije ponaosob vani od naših priča i mislim da tu bez institucionalizacije nema drugog rješenja dok ne stane država iza toga i dok se ne napravi neki fond i dok se ne napravi neki ozbiljan pristup. Ovako ćemo samo na nekim pojedinačnim poduhvatima tipa ovako entuzijazma koji je ipak na kraju prihvaćen kao opšte državni interes. Tako dalje ne može. Mora se prići sistematski, mora se prići planski, moraju se naći sredstva, osnovati fondovi i da država stane iza toga i onda ćemo uraditi nešto. Imate li neki podataka kakve su reakcije posle prikazivanja filma Mučenici bile u svijetu? Svakodnevno sam dobio e-mailove, ljudi traže. Prikazivali smo ga u Čikagu, u Udruženju logoraša, u Melbourneu, u Adelaidu, u Sidneju, u Brisbaneu, u kompletnoj Australiji. U Los Angelesu je bio, u Kanadi ga još nismo prikazivali, upravo zbog toga što ja planiram da kad sad poslije ovoga ciklusa prikazivanja ovog kratkog filma sve odjedanput pustimo tamo, tako da će vjerujem i tamo biti velika i ogromna zainteresovanost ljudi naši koji žive tamo da pogledaju ovo. Ali vjerujte, stavili smo na internet, na onaj čuveni sajt YouTube, nekoliko ovih inserata malo dužih i to je strašno veliko zanimanje ljudi. I jedne i druge strane.
Strahinji Živaku za svega nekoliko godina dogodilo se toliko lošeg da bi to bilo previše i za nekoliko prosječnih života. U ratu je izgubio 2 sina, majku i još 10-ak članova porodice, a on sam ratne godine proveo je u zarobljeništvu, dijeleći nesrećnu sudbinu sarajevskih logoraša. Uprkos tolikoj nesreći koja ga je za samo nekoliko godina zadesila, iz njegovih riječi ne izbija mržnja. On je svoju tragediju i bol usmjerio u misiju zvanu svjedočenje da ostane trag o stradanju i opomena da se to više nikada i nikome ne smije desiti. Živim da svjedočim, to je njegov životni moto i naziv prve od 8 knjiga koje je napisao posljednjih godina. Evo samo kratko da nam kažete, znam da vam je sve ovo i potresno, ali je premijera ovoga filma Jauk večeras. Recite mi kako se osjećate večeras pred ovu premijeru? Ma teško je to, znate šta, ja sam i promociju knjiga imao, svaka promocija knjiga za mene je bila bolna. Ne samo moja priča, jer sam ja kroz svoje knjige, kroz svoje putovanje i bol i tugu sa ciljem da dokažem istinu da se desio zločin nad našim narodom, to sam teško prebolijevao. I za ovaj film što je napravio Denis, pored filma Mučenici, ja nisam bio za to, obzirom da ja ne želim da budem ja jedan tragičar i samo moja sudbina. Pazite, u Bradini su ubijena po 2 sina, Kuljana, Relje, pa ovoga, pa ovdje ubijeno je 7 Ninkovića i tako dalje. Ja sam samo jedan od stradalnika, međutim, mena je prepala ta, Božji dar ili sudbina da sam ipak smogao snage da istrajavam, da pišem. I meni je drago što se te knjige traže, što su neke u Hagu, neke su prevedene. Evo sad imam doštampavanje knjiga, što su bile promocije po Srbiji, po Republici Srpskoj i tako dalje. Dakle, ja sam već prepoznatljiv kao čovjek, ne imenom i prezimenom, nego živim da svjedočim. Ja gdje god u Beogradu uzmem taksistu, da me negdje vozi, neće da mi naplati. Što? Kaže, živim da svjedočim. A mislite li da je to dovoljno da se prikazuje samo po Srbiji i Crnoj Gori, Republici Srpskoj? Treba li to i dalje da ode u svijet da bi se zaista saznala istina o stradanju Srba? Znate šta, ja sam imao priliku da razgovaram i sa stranim novinarima, sa prevodicom, i oni su sa mnom to razgovarali. I najteže je bilo jedan novinar na Palama kad sam mu ja rekao, hoću ja pristajem, jer njemački novinar bio, pod uslovom da ja vas pitam. I ja sam taj tekst objavio, mislim, u javnosti, pitanja teža od odgovora. Kad oni mene pitaju ovo, ja njija pitam ono. Tako da sam ja napravio jedan mozaik da njija kroz nakrsna ispitivanja, ja sam jedini od logoraša bio sa javnim tužiocima i sa Luis Arbour i Karlom Del Ponte. Ja sam sa njima vršio korespondenciju. Zašto jednosmjerno delite pravdu? I zašto pravdu sa politikom miješate? Pazite, 700 je Srba do sad osuđeno u Hagu. 700. Ako 38 ovi drugi svi. Šta je to? Pa evo sad, najsvježiji primjer, Naser Orić. Kako Naser Orić? Imamo smrtovnicu ubijenih Srba oko Srebrenice, Skelana, 92. 93. 3275. Imenom i prezimenom. I čovjek pušten na slobodu. Vjerovatno ćemo morati sad platiti to što je bio u zatvoru. Šta je? Kakva je to pravda? I mi se trudimo da sarađujemo i ponovo isporučujemo naše ljude. Treba više jednom stati. Dobro je. Mislite li da će posle prikazivanja ovakvih filmova ipak malo biti pomaka? Pa mislim da hoće, kako da ne. I ovaj film što je sad napravljen, što ide sad u vani, što je titlovan na engleskom, a mislim da je ovaj logor Lora na festivalu u Moskvi, Zlatni vitez, on je kandidovan. Vjerovatno kad to svijet vidi, je li moguće. Mi kad smo bili po Crnoj Gori na promociji filmova, svi su štampani mediji takve bombastične nazive imali, međutim elektronski mediji to nisu bili, zato što su pod nadležnosti režima. Ali su bili naslovi, Srbi, Crnogorcima vadili oči, derali kožu. Mi smo ipak na taj način njihovoj javnosti dokazali šta im se sa njihovim sunarodnicima radilo u logorima. Na promociji filma Jauk bilo je i gostiju iz svijeta, naših ljudi koji su tokom rata izbjegli u mnoge zemlje van Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i Zoran Đorđić, rodom iz Bradine kod Konjica, koji je okupio bivše logoraše oko udruženja u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Jeste li uspjeli sa svim vašim tim podacima koje imate da bar malo istina o stradanju Srba na tom području prodre u svijet? Pa nažalost, ono što se sve dešavalo, mi smo u proteklih godinu dana u zahvalnost tima dokumentovali više od 86 izjava